Neng lakay, aglinis na dito balay ta sumangpet ka no ti anak ta. Ada kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpet. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na, anam-am muna iti pagtrab-trabahuan na. Wen, isong agdalos ta kababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Kaya agdalos ka. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw, sunada sa mangpet a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Naitala mapanbaki chis-chis, Mr. Aramid, ni takakaro pa. Maburi nga mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Paikat agdalos ka tapos saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot bit. Ay, nagitakit kol-kolot, ti una emaw. Agdalos ka kitay. Apay, matartaranta ka launay. Apay, masapol nga agpakulot ka aya. Wala, tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay, masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya, jagbali na manugang mau. Tila sasawamad. Tapno presentable mo da tao Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ta anak ta. Isong agpurmata matitihusto Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyo kada kayo. Ni Utro. Otro tinagan na, anak ko. Nanang. Palayaw ko lang, Tutro, nana. Arturo, ti talaga anagan ko. Ay, nagadayumat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo ngamin aturo ko ba? Jak manam mo ka ni amang ka. Otro mo ti palayaw na kaniyak. Ay, Erneng, lakay magayam to'y nobyo na. Tangiwat mo, mamay. Pakaragsakan may ti makaam-amukin ka, Otraw. Agyaman na, tata. Mala, aginan na kayo pala. Amaw ka, nabandog kayo ang nagbiyahe. Sire, agpalis kayo pala. Aginan na kayo, agluto kami kaninanang yun, ti pangaldawan tayaw. Wen, tatang. Payakas jay, Erneng. Lakay magginubyo ti anak ta. Kahit, anya ko ba? Isong arot ti kayat na. Ay, utro kede. Otro kon kunam kat amom nga otro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat dya anak ta ijaya. Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awang maalugan na. Nag-tricycle da maasimungan dito'y balay. Diyak amo Inkadamaga intap no mapnag ka. Damaga no bak nang. Nakaturog dan samag. Damagan naman nagpaisaw. Kon aklain mapan kamat, di ka lagbay. Ni Jere kumati kasaritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samag. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni agluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang isang pauta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. Ada ije balkon, nanang. Apay, anyat kinayat mo kan kuana. Laklakayan, kinaya mo. Ay ayatek ni Utro, wano Arturo, nanang. Baknang aya. Adutisan ni kuana, wano negosyo na. Wano pensyona daw. Saan abak nang ni Arturo, nanang? Kan saan a pensyonado? Kanya nga rin tinangayatam kang kuana nga Kat saan mat nga iso tay gwapaw. Kunayo talumakayan. Ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer. Jay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak ken kwa na nanang. Anya? Ay, makulkulapan san ti panunot mo anak ko. Nagadumag ti babaraw sa mabalin mapakinayatan. Nga mapay nga isupay. Uray kumanobak nang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang kuana. Agrigat kan tuwa ay ti sidong na. Saan nanang? Tanagagat mo't ni Arturo. Anya trabaho na. Mangalap nanang.
Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbag ano ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada nanang? No daduma, ado, no maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupe asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo, basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat na dyan. Diya nagan na lang outron ka kasla da problema kang guanan. Ay wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah, apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababae. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaag lang. At dala kayat ko adamagan kang kuana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, kumari Paula. Si kamot gayam, kumare Marta. Sobra ka, ah. Ay, nahagyaman ako. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di man, agbirbirok kay ti boyfriend. Ha? Apay, adda maireto maya. Ada, mare. Gwapo nga uray lumakayon. Ha? Asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sa nabak na nga kaskan ka. Nakurapay lang. Uray na kurapay, basta nasingpet kan nagagat, mare. Ay, wala singpoy na jay. Kan nagagat nga kamal. Ay sige man, yamamom to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak mare. Alaan ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado, tagar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tamangan no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasag. Asino ka din na ito? Siyak ni Paula Arturo. Kaya ko kumati makiamam mo kan makisiningan kan ka. No, mapalin na. Ay kaduan Hehe, day talaga yam. Mabalinta ka dito kita. Wan kaanaw kin sa dino, madam. Nice meeting you, Arturo. Kastamot kin ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadaman. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutat ti panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. Ha? No, kaya't Ayun, adagayam itad ko kan ka. Oh, atoy. Imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay kat agyaman madam. Ay Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain saway. Saan? Di kag babain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Angam no pumut no, awan dakas na. O, ati nanang, para kano kada kayo. Nay, anya dagita. Kan nagapuan na. Inregalo ni Utro nanang. Sabsabon, toothpaste, kandil dilata. Nananay, itaman pa yakun di regalo day jay. Nangalaan na ngay kadagita. Ginatang na siguro Mabainak mo't amang damang. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitaw. Made in sa Bala Pagilian mo. Wen siguro Kat napananan ngay. Nagawi din. Tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na. Yag na dito'y balay tasidaan tayo. Anya? Ano nanay? Adda tataulan ti asaw. Ni, bakit mitkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangibang nga ili. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Day tantay mang sarong karkan ka anak kao. Nay, sangwam ti bisitam Di ka pumampanaw. Naggapo ija abroad day ta lalaki anak kao.
Ado ti kwartana, kan gwapo, kaubingan na pa. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka diti umay agaram, ading. Ha? Kuha, pasensya kan. Ngam addan nobyo. Saan kayo pa'y mata nagkasar? Isa mabalin ko latat ti agaram, ah. Ha? Ayun, sabong parakin ka, ading Cherry. Agyaman na. Aguray ka. Itikas na akin na taer mo. Awan pa'y nobyam. Awa, ading. Sana kami naman agaram. Italaan, tainreto na katiinak kanyak. Anya? Sabay ko tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgaya mga addan nobyo. Ngam agaram pa'y lang. Akat, mana ano kumaya? Saan kayo pa'y mata nagkasar ka ni Utro? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawaam ngam day nga Arturo. Nanang. Apay awan sumgar adut-dut mo ayak ni Johnson. Ay, nagdagulit nga ron. Chat-a-chat kanya. Uray rabrabi, umawang. Mangipanag-nag at talagang agayat muna yan kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga eh. Bay-bay amon day jay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, di may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singpot. Isungaron nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad day jay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kin ni utro. Sinamo na. Isunto mo lang agbababae. Ha? Agbababae nga? Sasawan niyo matnanam. Kawan, ararman na di gayam ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastabot ng tibagbagam, Cherry. Awan mo't maday nga inaramid ka. At damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, tro. Ha? Asino may? Di kan agliba ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na ijay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inarem. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Isaw ti mangiliblibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na suplado isa magbagayak na tan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti agasawa. Tagbiro kak matin iti sabali apakiasawa. Anya, ay san sikat ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan, period. Nagsakit ti barukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibagbakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina, Adaak lang dito'y. Saan ka abaybayan? Siya, ti mangandingay kan ka. kaya't ko nagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsya. Simat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry. Talaga kasta. Mayat kit dia, tanaka-Amerisan janak ta. Aywan, agsagana ka ta dumano ng da Johnson inton bigat. Ikasar na ka nun ti anak ta. Anya, ikasar na adago say. Nabit na pa yung matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat, kan nanakman na tao. Kahit apay, di inana ayat yung mga saway ti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakahawat mo, Erneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, anasingpet, pagwadan a tao. Automatic magtana, akas ka ni Johnson, timawi di ti ugali ti inana. Masigurado nga raw.
Sa nagapunta na singpet tinaganak at nasingpet medyan sa anak. Ay, adaman kasta ngam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta. Madlaw man nasing po ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlawan na nakam. Natulag ang ti kasarta, Cherry. O Johnson, jak ni namnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan na mapakpakadaan na dumtang iti biyag ti may sa tao. Wen nga rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta. Makitan to, dependen to iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan sound? Di naman tumayag pasir di ti balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon mon. Honeymoon pala, kit nabayag mo tan analpas ti kasarta. Mano apulan ng tinapalabas. Kat ang mga no kaya da sorpresaan da ta. Anya ta mom, nor urayan da nga agsikog ni Cherry sa danto agpakita. Di naman law may sumarungkaran. Anya nga tadaulay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Johnson, kailiw ko itan. Di ka rumor dito pala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man ng kanya. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apag pampambar mo la dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mo ti pagkitkitaam kanya ko. Apay, awan pa nagtalok mo kanyak nga asawa. Awan. Marigat tagtaltalak itan. Taadon ti ampang itaapanawon. Di nakiramraman ata sa anak mo't nga ampang. Anya saan? Kat no inaram ka na namidwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan panagtalit ko ken ka. Anya, yun mo nga ro ti cellphone ko, nawagak dananang. Awan ti cellphone ko. Inlako ko. Igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nag-abroad. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kaya ti pumanaw dito balay. Masapo lang mabantayan ka anay bag. Tanay, amangan na da pa umayam alalaki dito balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay je balayan. Agyaman nagtimay kayo nanang. Nini, agsangit ka matang. Kanape akas na tilangan. Nagunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayon na kamapuyatan. Takanayon ti panagapami kini Johnson. Anya? Uray rabrabi, apapaan na. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tilay bagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Kandag iti lalaki ang makita na makasalitag dito parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Jansaw? Wala na. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako nanang. Ay, kwa. Apay kabkabilan na kaya. Wala. Kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang amin. Ha? Tinurugan dak to mata mga klon kan kwa na ide. Anya nga ita. Ni Arturo lang ko man tinakiasawa ak ide. Ay, awanan na. Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon, di pa nagturda ija abroad. Nakaragragsak da nga road. Tunggal masabat ko ida. Da kayong tumang amin. Baso nyo da ito eh. Baso nyo nanang. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbang nga orasyon, nana, tata.
Kastamat kan ka baro. Nasaya at mat na nakapasyar ka dito'y nanumua lugar kan balay may. Wala na, nakakayat kayo mat amam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Taga-bangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Eh, awan tata. Makiman-manihwak lang iti pampasada a jeep. Ay, makiman manehaw. Saan mo nga ron ang mabukudan tikita mga agpaspasada? Adabos mau, akabingay mau. Uwan tata. Mala, mabit lang niya. Tay nakmangisaga na iti merienda, baro. Anya, madjinobyong ay. Makiman manehulaan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwa nga agpada kay istambay. Istambay da lang arudan na bisyo da pay. Ang mga nagrigat kantula, ang itisidong ladyaso, tao anak kao. Sa bagay, jak pa'y matkit di makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka abak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na, nakakaasikan tula ang anak kao. Uwan, tatang, amok day ta. Jak mo't kaya tagrigat itag nanayon, ah. Sakit inaklon mo na di alalakay. Kat saan ba tabak nang? Nasingput mo't ngamin, tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No padamot na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbina ah. Ado mat tinagagat ni ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagetak mat ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Iso ano kaya't mao ti saan tong agrigat. Pilyem ti pakiasawaam. Di kag dardara sunos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O anya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan na, Soto. Awan matlat aramidok dito yung balay. Alang aron, agrupot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan na. Day talagayam. Mabitla nga ron tagpalasak, Soto. Nay, adamat litsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmat ni Mia. Ginatang kanu jay nubyo na. Simurot ngamin kan kwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan ah. Adamot siguro. Pakitang gilas mat na di alalaki. Uray awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaano, lugan na jay paspasada na tamabalbalin pa. Hanggang makipaspasada matlaan. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagag kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot ni taan, basta ano ti kwartana. Tinapatay, adaw ti kwartana, nga oray agsiksik kawil tulaan. Dito iti balay mi, Mia. Ala, sobra ka. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumra ka. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Dagiti dadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man taw man ay kayo dito, Soto. Yan, anay min ti bagbagi mi ditaw eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito'y balay. Ay, kasta aya. Narigat ti panagbiag mi, Mia. Pasensya kan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, oray, agawid ak mo lang dagos gayam, tad na gayam aramidak iti balay, Soto. Ne,
kunak man namang rabi ka pa dito eh. Sana, inton maminsan laangan. Itulod na kung tagawid ako. No kasano ti kinapobre tayo. Napupobre mamagaya mandasuto nanang. Ha, apay anak ko nam tikasta anak ko. Wen tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatum latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, kasla nagrigat ti maikamang itipada ang marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing laki de. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw ang nasingput da ngam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko, awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Ay, makitan to no kasano. Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengar estado ti panagbiag da tagbalbalin alapod nanang. Medyo alanganan ak no dat duma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napanan man jay anak mo, bakit? dinagasmat manan jay nobyo na, inkuyog namanan ang nagpasada. Inton kwan nasikugan. Katagkasarda ko mga minan madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat amaw no agin sisingput laan. Kuna na ngamin na 50-50 iti panagayat na iti dahi di alalakay. Ang sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na di para kan kuana. No siya, kayat ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakat pamarang. Siyempre, agin sisingput paimot ita. Tadamdamo na pailaan. Hanggang no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kung ang tikasta tamadlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramidin ta dito'y soto. Pasok katak ti pilid to lugan, Mia. Oh, Parisoto, kumusta? Ayos lata pare. Agsukatak man iti pilid. Wala. Adamat na pintas adayaga katuam. Ay, wan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka, pare. Nakajakpat ka. Wana pare. Hindi ka pala pagtugawan tinubya mi jay, pare. At natugawin siya unag. Agyang manak pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpit kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat meten ni Soto. Takaskin ka tinagbali na nobya na, ading. Ay, wait. Siya kayam ni Manuel. Tiyakin ko kwa iti na iti pagtagilakwan iti pilin. Isyakmut ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam da ito pagtagilakman? Saan ka la trabahador dito'y? Kukwak na ito'y. Saan naman lawasak ti bus na dito'y. Ta simpli ak lang amin ngagkawkawas. Saan naman lawan niya. Ta saan ak ngamin na palangguad. Wen nga rod. Ti amok ka trabahador ka dito'y. Ngam si ka magayam takin kukwa. Ay, wait. Mabali na maalat ti cellphone number mo. Ha? Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka.
Tanuan na kaya't ko adamagan ka ni Pare Soto. Ket jak makontak. Sikat di kontakek, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpagpabigbig, ading. Mang Manuel ko namlatan kanyak. Di mo ko manibagbag ka ni Pare Soto. Ngayon mo tinumber mo kanyak, wen? Tamangan no sa balit ipanunutin na. Wala, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang wa Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak kailangan kay ti katulong yo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay. Idi summan pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mat. Di ka pa'y makalutaw. Sige tagdigos akon, adda papanak nanang. Na, papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Jak nga rod makontak ti cellphone na. Isang imaya ko ni ti balayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lud ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na, nana. Jak makontak. Pagyaman na, padinak pinaay ti awis ko kan Mia. Jak ngamin kayat agumura ka kanyak, Manuel. Pagyamanak, dinak pinarigan. Inaklon na kadagos. Sorry ano, inarem ka nga oray amok ang nobya na ka ni Soto. Okay lang, taalanganan ak mo alakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na ngam. Sikat kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatak mo tan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakiasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabitan na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ana imbag ken kuana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam Mia. Anyat nagbasulakin ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitak ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tang agkalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisina kan ka. Kat pangaasim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurak kan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia, Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. Ha? Nay, kasinsi na yun ay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kuwan Di kay ka di madanagan, taadayo na saysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit iti sentro, nanang, tatang. Dakkel di pwesto na ijay. uwe nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung man, simple lang di panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba Ang saan na masapol ngay bagak. Ta jak kaya tagpalpalangguad kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kankwana, anak ka. Wala, nanang.
Ni Manuel ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amo ka nagpasulak iti anak yun, nana. Nga, apay anaramid na tikas ti kanya. Ala, pasensya kan baro. Nga masapul nga awatom ti kasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidag. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laengen asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Agawidin laytaan. Aklonan na tigasat na tadi dangarod kaya tay. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Nana, agawid ak nga rodan. Sana bale, tanapanak ni kakon ti kinapudno. Naamwa akong ti rason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak ng Radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwartaso taw. Nakita'y nabayagan nga inururnong ko, nanang. Bilangak man no umanay matla pagpuunak nga agnegosyo. Agnegosyo? Wan, nanang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo anak ko. Ada magayam urnong mo. Induldulin ko na gito, tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't nang tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo nayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta mamot Manuel. Adala ko magatanga. Anyat gatangam, tasakaw timang gatang. Anyamot ta. Manipod nagasawa ta, di nakpainig ka na pulos iti kwarta. Sana balya, libre matikan kanam di balay. Libre amin. Unang matipid mo timakan. Kan man manungag si data iti naimas. Talaga kasta, tanay. Adukan nga ron, tibibiyagak di balay. Ape nga minapatidag iti kakabsat kan kakaanak ka mandada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Anya kibagbagata asawa manong? No adda reklamo na, papanawo mo dito'y balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mo't Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklang ditoy. Oy, pare Soto, kumusta? Long time no see, ah. Huwag pare, tanay. Bisya kiti kalabas sa tawtawen. Umayak man nagpasok at itipilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow, nagpintas, ah. Agyaman ak pare. Manuel, ikanak man iti pagkatang ko iti meryen. Ni, Soto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos, pare. Naragsak kami, sawak. Ket ulitek, tiyagkin daw iti pasensya, gapo iti napasamak iti kalabas. Amo, kanasakit tinakam mo ka na kami, nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo nung nasakit pala tinakam ko. No kasta, kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko, napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na patakil na, kat mayatan ti biyag na. Anya, imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apaya kasta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na namay tibiyag ko ijay. Ngam saan maggayam. Anya? Kasano, nagadumot ti bibiyagan na. Isa matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat anusam ata iso ka nga ron ti pinilim.
Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw? Ay, saan matkit di jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino ta kinlugan iti agpasukat iti pilid, si kamagayam suto. Wan Mia, awan nila kay mo? At daytay nga madala na panan nabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod? Ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awang pa'y lugan mi uray tay lalakaan lako ma. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samot ti asawam. Anya abak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagado nga agpa'y sulako mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsinsinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige Kat, agyaman kami manan, Soto. Tunggal mapa nagpasukat iti pilid ti ex ko malpay ta bagak, tamalagip ko tinapalabas, kan masayangan naklaunay gapu iti panagdarasudos ko. Aglo na kanaylaw anak ka nakikalaysak ni Manuel tati amok, agnamay ti biyag ko iti sidong nangam nagbiduta. Napintasan ti biyag ti ex ko ita, ngam siya isulat ta nga awan, apulos nagbaliwan na. Alakastan, gagayam mo, Mia. Ala gagayam, di tanti nagpatingkaan, di tapakasalitaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose para iti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Ni, masikog ka matan, Veron. Nagbiit matan. Ay, Wendalya, nakargaan na kadagos. Sika ngay, saan ka pa ang masikog? Saan kami ngamin agatil? Ha? Ay, sorry Pasensya kan iti panagsasaok, Veron Ngampod no ti bagbaga. Trabaho ti into na rin mi kinilakay ko. Saan adagita abambanan? Wanangam, apay, awan plano yung amaadaan ni ti anak. Nuda kami adda. Inam ti plano ming agbalin nga anak. Talo a babae, kan talo a lalaki. Ay na, una yun. Grabe kayo mo. Di day tala agar aramid iti ubeng ti kukuin yon. Di kaya trabaho. Kat agtrabaho kami lata, Ay grabe mo daytan. Nalabos mo ta inam nga anak. No da kami, no planuan mi ti maadaan iti anak. May salaang, tapno saan kami amarigatan. Nagrigat ti panagbiagitan. Uray kumaano baknang tayo. kat dublian tayo ti panaggagat tayo Tapno adda pang biag tayo kadagiti anak tayo, Dalya. Basta, parparigatom kat tabagbagi mo. Ay uray aw-awan. May salaang ti anak. Uno saan, uray awan paikit din Grabe mo't dagijay nga agasawa. Inam ka no ti plano da nga agbalin nga anak. Kat bayam ano kasta ti kayat da? Saan mo't adata ti marigatan no bilang laag? Isuda mo? Datangay, manuti kayat mo nga agbalin nga anak, Rudy. Ay kat uray may saawan no dwa. Uray may salaang, dinapatag adda. Kat wala. Kaano nga tamay nagsikog ka? Masikugan di gayem mo. Ngamsi ka awan pay laag. Ay, wan nga Rud Awan pa'y laang mo. Adda kumantap no adaw awirenta. Wan nga Rud ngam awan pa'y mo't. Intan tulangan agpakita iti doktor. Tapno amuta ti aramiden ta. Katwan tauray siya. Kaya't kumutan ti maadaan iti anak. Uray may salaang tanarigat ti ado nga anak. Kat no ado ti anak mo, ibagada na usum ta. Iso amay salaang, tapno awan pakasarsaritaan ta.
Oh, apay Dalia. Kanyat sang sangitam ngay may dito balay. Adda diferensya, tata. Ha? Diferensyam nga. Abnormal ka? Agbala ka? Anya diferensya? Tilay bagbagayo man. Adda diferensya ka. Sa anak ka makana. Anya? Apay ngay? Adda ka no problema iti matris ko, tata. Anya? Kahit amo di asawa, ti kasasaan mo. Wan tatang, ngam pangaasi yung di yung ibagbagay ti sabali sa anak ama ka anak. Datayo kumalaang ti makaam mo. Anyan. Di kayo nga ron maadaan iti anak, Sayang. Wan nga rod. Ay, sayang nga talaga. Kahit anyat ko na di asawa nga. Madanagan nga rod. Tamanipod na amuan mi ti kasasaad ko. Di mat matagtaga rin. Kanayon akas la naunag ti pampanunutan na. Naupay samot tan di asawak, tatang. Naklaat la siguro. Di na siguro namaen, ti kasya amaamuan na. Nang runan o magagaran, amadaan iti anak. Wan tatang. Talaga akayat na kumanti maadaan ni iti anak. Ngam kasanungay ang makaputot. Katadamat gayam diferensya, tatang. Rudy lakay. Manipod na amuam asyak ti adda diferensya na. Saan kamutin ang matagtagari? Di ka unay makisasa o kanya kun. Apayan ngay. Naupay ka ka din kanya. Nalpay lang tinamnamak dalya. Narigat ngamin ti awan anak na. Di mangampun lakay. Ta iso ti ibilang ta nga anak ta. Di mat nagsaritaan ta. Nga uray may salat ti agbalin nga anak ta. Wano saan? Uray awan paykit din Kat ayos laang kada ta. Saan? Wan, narigat gayang. Ay, ala, maturok ta. Rabiin. Dalia, kasangay di anak minton bigat. Umay kayon to, At dabas sita pagsasangwan tayo. Ay katun Anyat partyan nyo May sa ababoy, Dalia. Ni, nagsosyal matan. Kasangay laang. Kasta ti maparte. Dua ngamin ti marambakan. Ti kasangay ti anak ko kan ti panagsikog kumanan. Sa bali manan abindisyon daytoy. Ay grabe mat. Pagsasaron mo mat ti anak mo veron. Makatawan payla ti anak mo inton bigat. Adda-adagos ading nan. May mayat no agsasaruno. Tapno mamaminsan tirigat ako nada. Grabe kayo mat. Narawat kayo launay iti anak. Suruan nyo mat ti agtipid Tani, nagrigat ti biyag. Naimbag no mabiyag yun to dagit nga anak yun. Amangan no paspasalidan to laang dito'y barangay tayo. Amangan no daytan to laag papaanawa ti kukuin da. Ala, saan mo't, Apa itulok mi nga rod mo't ayang agasawa? Saan mo't, Dalia? Sapay la kumaan. Ay na, no siyak ti si Caveron. Huston ti do nga anak. Narigat ti ado nga anak. Malos siyang kapaykit dian no ado ti anak mo. Taado ti asikasong. Sana bali na malusyangak. Awan problema dita. Basta para kadagiti anak ko. Anya? No may pas ngay kunto ti may kadwa, pasaronwan minto manen Anya? Ay nalabos kayo mat, Veron. Sobramot daytan. Na kayo ngay mare. Kaano ngay ngagsikog ka? Ay kuha. Bye-bye amon ta anak. Agbyag kami mat nga uray awan anak mi. Kan kay kayat mi kat di pa'y Taawan paggastusan mi. Awan tiurnungan mi. Relax, ipanunot mi. Taawan pampanunutan mi apagadalan minto. May mayat mo laang ano, anda anak yun, Dalia. Saan nga ruda na masapul, tagastos lang dayta. Kan ammo mi akontrolin ti bagbagi mi. Saan akas iti daduma dita nga isulat kukuenda ti agan anak.
Narabyan ka manin asimang po, Rudy. Nagkapuam. Papanak kumangay. Nag-overtime ka nagpasada. Ay, kasta aya. Mala, ingka nga rod manganan, tay gawan ka. Saanan, nabsugak. Naglumi ak idyadalan. Agkape ka nga rod. Saanan, nabsugak nga rod, bakit? Agpulis akong tamaturog ak. Nabanuga ka nagbiyahe. Nagsapa kan ngay may dito balay, anak kao. Wan, tanasa pa rimwar dya manugang nyo tatang. Parbangon pa'y laang rimwarang. Iso nga umayak makiarmusar dito'y balay nyo. Tawan ganas ko amangan no may maysa. Ala, agluto ka nga raw dito masida. Nakaluto akaw dito napawi. Wan tatang, Unay mo't asapa di asawam ang nagpasadan. Naagawa la unay ng trabaho. Kat awan mo't anak yaw ay agawaan na. Ag-overtime lang arudan, pumarbangon pa'y. Awan inananan wan nga rod. Itamot la akas dyan ni Rudy. Manipod na amuan na asa anak ama ka anak. Kanayon mo't ti pa nag-overtime na. Gimagat mo't iti kasta unay. Kasi kayo mo'y awan anak yaw. Sa nakas di kayo mo anibiron, agsasaron nun, nagiti anak na. Dayjay mo't ababae. Mahilig. Mahilig asasawam mo't. Kahit agpay sumat. Mahilig nga aganak. Ipadlaw da na unay. Mamutot di asawa na. Manganak mo't da di adalya. Ay na, di kagsasawi ti kasta. Nagasad dakit di ta ado nga anak ti may parparabor ka na kwada. Pagan anong taado nga anak? Sakit la ti ulo dagita. Agpapaanawad ang tumo ilang dagita nga anak. Amangan no agbalindan tumot la a problema ti barangay. Sapay puro lalaki dagiti anak na. Depende iti panang padakkel iti anak na ita. Iso nga ado ti walwal nga ubeng. Tabaybayan mo't ngamin nang iti dadakkel da. Di da isuro anaimbag dagiti anak da. Madlaw ma, ta responsable ang naganak da biron kan ti asawa na. Nagagat pa jay asawa na. Una, nagagat nga putot. Masikog ka manan, anak ko. Siguro no makita na ka ni Dalia, uyawan na ka manan. Iso nga rod ajak agpakpakita kan kwa na nanang. Ta sigurado adilawon nakmanan day jay. Pangaganak tumanan ay tagkakasakita sa Rita. No apay mo't nga takas jay dayja a babae. Kasla kagura na ti aganak iti ado. Ay permi ananang, uyawon na Ibaga na agatel, kaskadan niya ditan nga ibagbaga na. Wenno, apal na laang, tawan ngamin anak da. Iso akas jay ti ibagbaga na. Di nala siguro ipadlaw nga umapal. Iso atila ibagbaga na. Diyak mo ananang. Aganak da kumangamin tapno saan akas jay ti ibagbaga na. Ay, di na nga rod kano kayat ti aganak. May mayat kano ti awan anak na, tawan paggastusan na. Dalia, apay di ka maboring. Ha? Saan mo? Apay aya. Anya kumati pakaburingak nga eh. No siyak, maburboring akon. Ha? Anyat pakaburingam, Rudy. Maburboring ak tawan anak ta. Ha? Tangay saan ka makaanak. Apay no mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Ha? Ay, kat adakan ka day ta alakay. No kayat mo, kayat kumatang. Sige nga ron. Kasaritak to tayo kasinsin ko. Tanabayagan na kayat na ngay paampon na iti anak na. Sino akasinsin mo? Kasinsin ko iti mother side. Di maam-am mo na jay. Adayo ngamin ti lugar da dito eh. Kat, imbag man, takayat na nga ipaampun ti anak na. Uy, ta makiasawa ka nun iti afam. Kat sana kaya tinobyo na nga alaan da iti anak na. Aguray ka. Dagiti anak na kunam. Apay, mano ti ipaampun na aya. Talo na iti anak na ngay paampon na kadata.
asig alalaki. Anya? Nagadong? Apay, di mo kayat. Mga laak itiyaya da ang mga iwan kadakwada, no di mo kayat nga awiran. Saan man kayat ko? Isu na lang tamas daawak. Naimbag man takabailan ti inada ti mangi paampun iti talo nga ubing. Mas pinili na di afam anobyo na. Iso nga ampunan tarag iti anak na, takaasi naman. Ada kami, Dalia, bakit? Tulungan nak amang isir na karag iti kagawa na iti ampunan tanga beng. Ah? Manot taw-tawon dagita ngay, Rudy. Talo to'y inauna, dua to'y may kadua, kan may sa to'y may katlo. Agkakarupa da pa'y atanlo. Agkakabsat da nga ro, di agkakarupa da. Ala, sumrak kami. Tulungan nak Dalia. Adda magayam ampun yun, Dalia. Ayun, takayat di asawak ti mangampun iti ibilang mi nga anak. Iso anang ampun iti ubing. Akin anak ngay kadagiti nga ubing. Anak ti kasinsin na. Kasta ya. Ginulpi yung matan tinangampun iti ubing. Una, at least ampun. Saan nagtaod kada kami? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? No di kat jay dadakkel dagiti ampun mi. Inampun mi laida. Saan ada kami ti akin anak kadagijay? Saan ada kami ti mahilig nga aganak? Aganak kayo nga min, Dalia. Tapno adapod no nga anak yo. May mayat kumamot lang tayo mismo ang nagtaod kada kayo. Hay, di nakman isuro, Veron. Saan kami nga rud agatul iti asawa? Awan pulimi akas na. Iso adi ka mangiramraman, Veron. Unak man, no di na kayat ti maadaan iti anak. Apay ngay anangampunda. Diyak man amoy ti day babae nanang. Saan na mauawatan ti bagbagana. Husto, jay kunak idi anak ko. Apalan na kalaki di. Iso nga uyawin na ka. Ngam kinapudno na. Kasta unay nga apal na kan ka. Tagsasaruno ti panagsikog mo. Idinto ta iso, kat awan pa'y uray maysa. Ay, wan siguro nanang. Nakaturugan dagiti talo nga ubing. Aga-abay da nga upat iti asawa. Ngam, apay akastoy. Numingmingmingak dagiti talo nga ubing. Sa kumingmingan ti asawa. Kasla agkakaingas damat. Apay ngay akila at nagtibayo ak. Oy, Rudy! Agriin ka man! Rudy! Apay, Dalia. Ibagam man tagpayso kanyak. Apay akarupam dagita talo nga ang punta. Nya ka matan. May talagayan ti iririing mo. Disturbo ka matitipan naturog. Apay akarupam dagita nga ubing kunak. Agkakaingas kayo nga upat. Natural kasinsin ko nga ruti inada. Kaanakaklat ta na gito. Nya ka kade. Ha? Apay, nalipata, makasinsin ko ti akin anak ka na gito nga ubeng. Apay, karupam ay adye kasinsin mo. Katuan, adun to pa ti mangibagbaga akas kamla ka no agkampal iti dadya akasinsin ko. Anya? Maturog ka din, rabiin. At dapat trabaho na bigat. Dalia, ayan na giti ubeng. At dada ijay silad na. Apay aya. No umay di kasinsin ko, di mo ito dagiti ubeng, ha? Ha? Apay, sublyon na idan? Wan nga ron, sublyan nan. Ngam jak uman nugot. Impampon nan, kalpasan na, sublyan na. Kunak man no saan akayat jay foreigner anubyo na dagiti anak na. Nagsinada ka nun. Pinanawan nan di nobyo na, tagkabil ka no. Isa sublyan na, dagiti anak na. Anya? Sana mabalin Isa tulungan nak Dalia. Di tay tulok ang maalan na dagiti ubing. Rudy na kay, awan karbangan ta kadagiti ubing. Nang runa kat babasit dapay. Dakdakkel ti karbangan jay inada kadakwada. Basta jak manugot.
Napatugan na iti ubing kanyak. Jak kayat amaya dayuda kanyak. Adda pulis Rudy, kadwa na ti inadagiti ang punta. Isu ka di dayjay ti ibagbagam akasinsin mo. Ha? Kwa? Uwan, iso. Rudy! Erwar mo na kita nako! Tanuhan! Idarong kay ti kidnapping! Itad mo nga minon dagiti ubing Rudy. Saan nga rod ang mabalin? Tadamat karbanga kadakwana. Dakkel ti karbanga karagiti ubing. Ha? Rudy! Saan ka kumamot akasta, Elvira? Di ka kumamot agbalin ang managing bubukod. Adamat karbanga karagiti ubing. Uwan! Si Kate Amada! Ngumdakdakal ti karbanga kanya da! Nababasin dapan! Anya jay kunan. Si kati ama dagiti ubing Rudy. Madamdamatan ton ngagsarita. Tasangwag pa'y nagita at tao, dalya. Awanan na kita anak ko. Impanaw dan iti poder ko. Rudy. Maladingitan ka kadimat, itiya adayo ng itubing, dalya. Amo ka napatugan ng itubing ken ka. Isa may kawa ka mo. Amok na ita. Saan aday ta ti pagsangita? No di ka ti pananglipot mo kanya. Aywan. Sorry nga yan, ma. No, inlimod ko ti amin ken ka bakit. Pakawanan na ko, ma. Apay anaramin mo ti kastoy Rudy. Apay aliniputan nak nga asawam. Anak laang mat, ti ka sa pulak iti dadya babae. Ngam anyang, padinak man laimbat yan mat iti anak. Inala na mat amin itan. Dalya, pakawanan na kumawin. Sapay kumatamawatan nak. Di nakmat ngamin maipayan iti anak. Iso nagsapul ak iti makaipaay iti anak kanyak. Mapakawan nak ka day. Diyak mo. Itatay panaw dandagit anak mo. Sigurado nga ulitam to pa'y tagsapul iti si Kugam. Ay, kwa, jak may baga. Hanggang nubilang adan tumanan, dahil takat gapulaan iti anak. Saan kamot nga sukat? Anya. Si Kalatta ti asawak. Maawatan nak kumamay. No kastamat lagayam ti planom. Nasaysayat lang agsinatan Rudy. Tadyak kaya tagnanayo na masaksakitan. Nalakalaan kan ka ti mga ramid iti pampanunutam. Ngam siya. Diyak kabalan nga klonin na ita. Isong agsinatalangan. No kasta, talaga nagsina kayo ni iti asawam, Dalya? Wan veron, tamanipod pimanawak ije balay. Di nakpulos sinurot ni asawak ije balay datatang ko. Anya? Kanadda na kaibaga kanyak. Nga adda kanon yaw awid na ababae ije balay. Ala, mabalin mo matagdarom no kayat mo. Saanan, tasyak mo tinagdisnudo ang pumanaw. Isabay-bay amon. Diyak ngamin maipaay ti kalkali kaguman ng anak. Isu nga itid kunti wayawayan na. Ay, naamuak nga rod, asaan ka kanugayam ama ka anak. Wan veron, inlimod ko dayta. Ngam naamuan matlat dagiti tao. Ay, una yan, ti kasta nagtungtong palan ti relasyon yung agasawa. Wan nga ron. Ay ayok unay ti bagik ita, veron. Panagrek nakit awan ka is kak a tao. Ala, di kag sao iti kasta Kandi mo ay ayon ti bagim. Taure kasta ti sitwasyon mo. Adalatamat sirbim iti pamilyam. Ibawing mulatan ti imatang kan atensyon mo kadag iti kakabsat kan ti amam. Adda ti pamilyam amang ipatpatagkan ka Dalya. Saan laan ni Rudy nga asawam ti pagtayikan ti biyag mo? Agyaman na tada kalata amangan andingay kanyak, veron. Kitsori manen iti saan anasaya at ngayon sawsawang ko iti kalabas. Sapay ko mata mapakawan na. Ay na, awanan day jay kanya. Lipat mo dagita, Dalya. Nagdali na adak nga rod iti balay datatang ko. Aging nga nakapanunutak at nagabroda. Jakon na kiasawa iti sabali.
Impamaysak na tensyon ko iti trabaho, kat pasaray ang bakasyon akmat, tapno iliwag dagiti kakabsat kan ti amak. Adameten sa balya pamilya ti sigud nga asawa, kat damag ko nga dantalong anak da. Sa bali pa'y dagiti imo na nga anak na. Bayat ti panaglabas ti panawan, nakalipat akon, kat naragsakak na nga uray awan asawa. Alakastan, tugay mo, Dalia. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan da itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan. Kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Ang susukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan. Impadawat ko nanang. Nangalaam manaon iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Kat ginatang ni Tony Ay, nagadun ti inintad da jay ato ni kan ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwan ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nagluko kan. Dakil ti kan bengak amakibiyang kan ka. Ta anak ka ka nga rod. Alangan na baybayan ka. Jakmat kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manan. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak amo Sweetheart mo't tinawag na. Kun agin inay labyuda pa'y. Anya, ay nagloko mo't day jay akabsat mo. Apay ngay kat ni mato ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay agar-aramid day jay a Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jay a lalaki Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko lang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanima ng linakot. Iso atila at atapan nyo. Agin inay labyo kayo kanuma. Apay, dakas na agin na ilabyo tagayam. Nalabos kayo man. Pati day ta ay labyo agbalin nga isyo. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga desisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila nga ro dinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakat iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod. Agabrod at langan. Tapumanawak dito yun. Tapnawanan ti ser-sermonan nyo. Apay-pay lang agabrod ka. Katandak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ura saan ka nagtrabaho? Okay lang. Tas siyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran na, Tony. Diyak kayat asawan nagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdipdipendar iti kwarta nga ititad mo kanya. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti naititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan ba tamasapol ang subadam tagi dyan ay tultulong ko kinkakit? Basta. Kayat ko ti agabron. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace.
Kat, kumusta ti pa nag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon nito ni panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Jak may baga. Tadyak amo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripare ti tunggal maysa, da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingpet ka iti adayom panunutom nito ni apanawam dito Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to, nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nak to. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga malak ko. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nak to ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pa ni J Airport, Grace. Wen manang, Asino ngay timang itulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak, manang. Ni Mang Tony ngay, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita, manang. Tsak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairita no dakadwak ngagbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanak ka unta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ijay likod. Ay, sige, tayo nakagpakadakan kwa na, manang. Bukasta, nagbiyahin ni Grace, Lina. Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay ang sapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti Jerpo. Diyak man amo iti day dya kabsap ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong to'y ginatang ko a merienda. Kaninyo kininarang mo. Ha? Agyaman nak nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanbutan ni Tony. Kunak lumangal daw dito Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day jay mat ngami nakapsat mo. Di na mat ngami imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngam saan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayatin ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y lat sa pulan na kankwana nga ay. Di na siguro kaya't tila kaya Saan mat unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen ngam saan mat amadlaw. Kaslag taw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko nam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukap to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasim at nanang. Agyamanak, nakasangpot kan diti abroad, Grace. Kaniliw kan, Luis. Kailiw kamutan. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron, kunak no arapaap ko la idi da ito eh. Ngampimod nun. Agkatwatan iti may sa pagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tama pa ni Tidagus ko, Grace. O sige, ay nanay baglakid din tanaira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. At adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apa di ka makontak, Grace?
Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit na ang cellphone. Once a month lang di pa nagcellphone ko. Anya. Grabe mo't daytan. At na mailiwakan ka no kasta. Di mo nam namaan ti awag ko. Ta stricto da ditoy ko nakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na di dak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani. Ang trabaho ak manon. Bye! Sige nga Rod. Agan-anad ka dita. Bye. Nay, si kamot gayam to ni. Sumrak ka. Agyaman ak nana. Ay. Maburing ak balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwato ni. Silulukat latatiri daw may parakan ka. Agyaman ak nana. Aywan. Adayin sangpot ko merinda. Ayabam ni Lina tag merinda kayo. Awan ni Lina na pan nagtrabaho. Anya. Ne. Adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. Naamukla ko maakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla ko man tinangalakin ko ana. Ay kayat na at ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kitagbali na babaonen ni Jabalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawid ay. Tapumakit mo tayo. Kumapsutay. Sayang Husto ko mano insapsapam nga imbaga, tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mat asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Ha? Kasta ayan? Ay kayat ko tanasingpot ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mat iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin a babaunan na taga-apply Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipagpabalay mo. Basta pumalay ka matan dito. Uwan Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. So boring. Nang runa ito tayo madayon di kabsat mo. Uwan nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Manu atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit to mo ta nag-abroad. Kat imbagak lang roda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan mo't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may saparikot. Tabinawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akas takadaka ni kininanang. Abangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mat gaya man. Inakagluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang kamanitikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dahil jay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwa ta dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga rat. Umay ayon ti gundaway katata, Grace. Aywan. Kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block ko na. Jak kayata nakasarita day jay. Sigurado ka. Amangan mo't nilimlimid mo timang kung kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ore kita ang di cellphone ko.
Imblak kun. Nala, sana bale. Agurnong ta, Grace. Tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo, agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno ada pakakit kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Uwan kastamot ko mati plano, Grace. Ngamti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tasidag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan Mang Tony. Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan ngam di kapay lanangan. Apo yan narangamit ti kamsat mo tigas niya kanya. Agkakasakit yung bagbagalay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanyang adyak amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in-black na kon. Mang Tony. Awan amo ka nagmasulakin ko na. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. Pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti palang pasakit na kankan. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Adda aklaan dito'y adumngag iti anyaman nga ibagayo. Yubkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Diyak kayat tilakay, tamabi, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta diyak kayat ni Tony. Diyak kayat ti mabalo adagos. Ni Luis kay ayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Tagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisina mon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasimpot ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasjay kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mga dingay kenkwana. Iso adi mo baybayan agmaymaysa. Tamangan no anyapay ti maaramid na. Wananang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kaslasyak pa'y kati makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti day a babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga roday ti akapsat mo. Kalpasan ang nagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo ka, Grace. Wen Iyag mo nga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balay ta. mabit lang nga rod, Luis. Dayto Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balay ta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina, Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? awan ka di pa'y nobyom?
Ha? Awan pa'y, apay ka di. Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam lito'y balay. Habang bumaybaya, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat mang Tony. Saan man, agpaiso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ng niading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina. Maininlabak nga rudang king ka. Ha? Ala, tila ibagbagang mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura lina. Ha? Saan, mang Tony? Apay ko maakagura ka nga. No agdato na keng ka. Okay ka dilaan keng ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka day na, ha? Jakam mo, mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunag ka din ni mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay, nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyak lati ang desisyon, talaga nga aklunag ni Tony. Ha? Ngamin, at damit panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay, nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anubyo. Ay naanak ko, awan madi iti dayta, tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met tanjay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasarda. No kasta, aklunag nga rodan ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Mukas tangarod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo ti turong ta. Ken napanagnak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman akta inayat na Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla 60 titawan mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrubot kayo. Intay aglango iji baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, ang mumut sa anak asanay iti atidug a biyahe, maulawak. Ni Manang Linang nga tangay. Padasam nga awagan ngam ti amo, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. At da nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siya, jakla kayat agaywan to'y tilakay. Siyempre, manula tawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga dayta napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, nanang? Lakayan na talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yun! Sa dino tayan na! Ayan ni Luis! Ayun na, nasarakan na ni Luis. Luis, anak ka! Napakasiyaw! Tulungan niyo na, anak ka! Ni Luis! Luis! Kawanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom itangay, tana itabunan ni Luis anak ko. Ay,
Tsaka mo nanang. Kaslawanin ganas ko nga agsubli ijabron. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinubium ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot kong dagiti imbagbagak idi maipapan ka ni Tata Tuni. Sininaak tadyak kaya timabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddutak. Ala, lipatam dagitan ading ko. Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka Takaskan ko na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Katita adan upat nga anak dagat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga garam kanya. No saan nga artek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik ngagtali na edaklatan as single. Alakastan, tagayem mo, Grace. Ala gagayem, ditan tinagpatingkaan, dita pakasalitaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, ititong kalmaysa.